Kada pomislite na Siciliju, verovatno zamišljate uske ulice Palerma, kamene kuće, maslinjake, more i porodice koje generacijama žive u istim gradovima. Ali krajem 70. i početkom 80. godina ispod te slike postojala je potpuno drugačija Sicilija. Ostrvo na kojem su se u tajnim laboratorijama pojavljivali francuski hemičari. U skladištima nalazila morfijumska baza dopremljena sa istoka. Mafijaške porodice ulagale milione u međunarodnu trgovinu, a gotov heroin neverovatne čistoće pripremao za put preko Atlantika. Prema istražiteljima neke od otkrivenih laboratorija proizvodile su heroin čistoće koja se približavala 98%. Robu koja uglavnom nije bila namenjena lokalnim narkomanima u Italiji, već ogromnom američkom tržištu. I upravo tu počinje jedna od najvažnijih transformacija u istoriji Cosa Nostre. Jer sicilijanska mafija nije izmislila heroin, nije uzgajala mak na Siciliji i nije od početka kontrolisala čitav međunarodni put droge, ali je u jednom istorijskom trenutku uspjela da spoji ono što je već posjedovala: kontrolu teritorije, tajne porodične mreže, kontakte u Americi, pristup novcu, ljude spremne na nasilje i tehničko znanje koje je stiglo iz stare French Connection mreže. Rezultat je bio posao toliko profitabilan da će promijeniti mafiju iznutra, obogatiti čitave klanove, pomoći da se izgrade kriminalne imperije, ali istovremeno doprineti krvavom obračunu koji će početkom 80-ih pretvoriti Palermo u ratnu zonu. Pre nego što nastavimo, ako volite dokumentarne priče o mafiji, kartelima i skrivenim poslovima koji su promenili istoriju organizovanog kriminala, pretplatite se i ostavite like, jer ova priča počinje mnogo pre čuvenog Pizza Connectiona i pokazuje kako je jedno mediteransko ostrvo na nekoliko godina postalo jedno od ključnih čvorišta svetske trgovine heroinom. Da bismo razumeli zašto baš Sicilija, moramo prvo otići u Francusku. Decenijama nakon Drugog svjetskog rata, jedan od najvažnijih puteva heroina prema Sjedinjenim državama prolazio je kroz Marseille. Sirovi opijum i morfijumska baza dolazili su sa istoka. Kriminalne mreže u Francuskoj imale su hemičare sposobne da morfijum pretvore u veoma čist heroin, a proizvod je zatim preko različitih kanala odlazio u Sjedinjene države. Ta mreža postala je poznata kao French Connection i u jednom periodu bila je toliko važna da je veliki deo heroina na američkom tržištu imao vezu sa francuskim laboratorijama. Ali tokom 60-ih i naročito početkom 70-ih, američke i francuske vlasti počele su snažno da udaraju na tu infrastrukturu. Laboratorije su otkrivane, krijumčari hapšeni, međunarodna saradnja pojačana i stari model je počeo da se raspada. Međutim, potražnja u Americi nije nestala. Hiljade ljudi i dalje su kupovale heroin, što znači da je kriminalno tržište tražilo novi put. A kad god nestane jedan dobavljač robe vredne milijarde, neko drugi pokušava da zauzme njegovo mesto. Sicilijanci su bili savršeno pozicionirani, ne zato što su bili novi u krijumčarenju, već upravo suprotno. Sicilijanska Cosa Nostra i američka mafija decenijama su održavale porodične i poslovne veze. Milioni Italijana prethodno su emigrirali u Sjedinjene države, a zajedno sa potpuno legalnim porodicama i radnicima preko Atlantika su se kretali i ljudi povezani sa mafijom. Rođak iz Palerma mogao je imati brata u Brooklynu, ujaka u New Jerseyu, prijatelja u Montrealu i poslovnog partnera u Chicagu. Ti odnosi bili su mnogo vredniji od telefonskog imenika, jer je mafija funkcionisala kroz poverenje, krvno srodstvo, zajedničko poreklo i strah od posljedica izdaje. Kada je trebalo pronaći novi put heroina prema Americi, Sicilija već je imala gotovu ljudsku infrastrukturu. Posebno važne bile su veze sa porodicama Bonanno i Gambino u Sjedinjenim državama. Ali postojala je jedna velika prepreka. Posjedovanje kriminalne mreže ne znači da znate da proizvedete vrhunski heroin. Pretvaranje morfijumske baze u heroin zahteva hemijsko znanje, opremu i iskustvo. A upravo su tu ljudi iz nekadašnje French Connection postali dragoceni. Nakon policijskih udara u Francuskoj, deo iskusnih francuskih hemičara više nije mogao bezbedno da radi u starim laboratorijama oko Marseja, ali njihovo znanje nije nestalo.
Sicilijanska mafija imala je novac i teritoriju. Francuzi su imali iskustvo. I tako je deo proizvodnje počeo da se seli prema Italiji i Siciliji. Umjesto da gotov heroin mora da prolazi kroz francuske laboratorije, mafija je mogla da kupi morfijumsku bazu, dovede stručnjake i proizvodnju približi sopstvenoj teritoriji. To je bila ogromna strateška prednost, jer Cosa Nostra nije kontrolisala samo nekoliko tajnih prostorija. Kontrolisala je čitave lokalne sredine u kojima su ljudi znali da postoje stvari o kojima se ne postavljaju pitanja. Laboratorija može proizvesti mirise, koristiti velike količine vode i električne energije i zahtevati dopremanje hemikalija. U običnom gradu takve stvari mogu probuditi sumnju komšija, ali u sredini u kojoj mafija kontroliše ljude, biznise i deo institucija, ćutanje može biti važnije od najboljeg sistema obezbeđenja. Koliko su bili samouvereni, pokazao je jedan slučaj početkom 80-ih. Italijanski istražitelji otkrili su laboratoriju u okolini Palerma, u kojoj su pronašli morfijumsku bazu, kiseline, destilacionu opremu i druge materijale potrebne za proizvodnju. Voda je uzimana iz obližnjeg bunara, dok je električna energija ilegalno priključena na mrežu. Među ljudima pronađenim u operaciji bili su francuski hemičari i poznati mafijaš Gerlando Alberti. Istražitelje je posebno šokirala činjenica da je laboratorija bila dovoljno blizu naseljenog područja da pokazuje koliko je mafija verovala da kontroliše teren. Ubrzo su otkrivene i druge laboratorije, neke praktično unutar urbanih područja. I tada je italijanska država prvi put dobila veoma jasan dokaz da Sicilija više nije samo tranzitna tačka. Ona je postala mesto industrijske prerade heroina namenjenog međunarodnom tržištu. Prema tadašnjim američkim procenama, Italija se početkom 80-ih pojavila kao jedan od glavnih izvora jugozapadnoazijskog heroina namenjenog istočnoj obali Sjedinjenih država. A DEA i italijanska policija počele su da zatvaraju sofisticirane laboratorije u kojima su radili čak i ljudi sa iskustvom iz stare French Connection. Ali iza laboratorija stajali su mafijaši, koji su shvatili nešto mnogo važnije od same hemije. Najveći profit ne dobija čovjek koji samo prenese kilogram droge preko jedne granice. Najveći profit dobija organizacija koja kontroliše više faza lanca. Ako možete da nabavite sirovinu, preradite je, organizujete transport, imate svoje ljude na krajnjem tržištu i zatim operete novac, uzimate deo zarade na gotovo svakom koraku. A upravo to su počeli da rade veliki sicilijanski klanovi. Među najvažnijim imenima tog perioda bili su Gaetano Badalamenti, Stefano Bontade i Salvatore Inzerillo. Ljudi koji nisu bili sitni šverceri, već figure iz najvišeg nivoa Cosa Nostre. Badalamenti je bio šef iz Cinzija i jedno vreme jedan od najvažnijih članova mafijaške komisije. Bontade je kontrolisao moćnu porodicu Santa Maria di Gesù u Palermu, dok je Inzerillo bio izuzetno uticajan u predgrađu Passo di Rigano i imao jake porodične veze sa Gambino porodicom u Americi. Upravo su te veze bile zlato, jer je Inzerillov klan bio povezan sa ljudima u New Yorku, koji su mogli da prime robu, distribuiraju je i vrate novac. Pored njih, postojala je šira mreža porodica Spatola, Gambino, Inzerillo i drugih, ljudi koji su istovremeno mogli da budu vlasnici građevinskih firmi, restorana ili drugih legalnih poslova i deo kriminalnog sistema vrednog milione. Heroin je menjao ekonomiju mafije. Tradicionalni poslovi poput iznude, kontrole građevine, šverca cigareta i lokalnih reketa donosili su veliki novac, ali heroin je donosio nešto sasvim drugo. Jedan uspešan međunarodni posao mogao je doneti profit koji je ranije zahtevao godine lokalnog kriminala. Što je značilo da mafijaši sada imaju dovoljno gotovine da kupuju kompanije, grade objekte, ulažu u nekretnine, korumpiraju ljude i finansiraju nove pošiljke. Novac od droge vraćao se u legalnu ekonomiju i postajao gotovo nevidljiv. Čovjek koji je posebno dobro razumeo ovaj problem
bio je mladi istražni sudija u Palermu po imenu Giovanni Falcone. Njegov pristup mafiji razlikovao se od starog načina istrage. Umjesto da gleda samo tela na ulici i pokušava da pronađe čoveka koji je povukao obarač, Falcone je želeo da zna ko je platio posao, odakle novac dolazi i gde završava. Jedna od prvih velikih istraga koja mu je omogućila da koristi tu metodu bila je povezana sa građevinarom Rosariom Spatolom i mrežom Spatola Inzerillo Gambino. Istražitelji su otkrili da deo prihoda od prodaje heroina u Americi završava nazad u Palermu i ulazi u građevinske i druge poslovne aktivnosti. To je bio trenutak u kojem je postalo jasno da se mafija ne može razumeti ako posmatrate samo nasilje. Novac je pričao mnogo više. Heroin bi krenuo prema Americi. Tamo bi bio prodat. Dolari bi različitim kanalima putovali nazad prema Europi, menjali se kroz banke i posrednike, a zatim završavali u nekretninama i kompanijama koje s polja mogu izgledati potpuno legalno. Falcone je počeo da prati bankovne račune, čekove i financijske tragove, metod koji će kasnije postati jedan od temelja moderne borbe protiv organizovanog kriminala. Jer čovek može da ćuti. Mafijaš može da koristi nadimak. Svedok može da se uplaši, ali veliki transfer novca ostavlja trag. Upravo u tom periodu Palermo je postao jedna od prestonica svetskog heroinskog novca. Ali bogatstvo je imalo strašnu cenu. Što je više novca dolazilo od droge, to je kontrola Cosa Nostre postajala vrednija. A na Siciliji je već rasla grupa koja je želela potpunu vlast. Corleonezi, ljudi iz relativno malog grada Corleone, koje su predvodili Luciano Leggio, a zatim Salvatore Toto Riina i Bernardo Provenzano. Dugo nisu imali glamuroznu reputaciju palermskih šefova poput Bontadea i Inzerilja, ali su imali nešto drugo. Strpljenje, saveze unutar više porodica i spremnost da koriste nasilje u razmeri koju njihovi protivnici nisu očekivali. Važno je ne pojednostaviti priču i reći da je drugi mafijaški rat počeo samo zbog heroina. Borba za vlast unutar Cosa Nostre bila je mnogo složenija. Tu su bili stari politički sukobi, kontrola komisije, teritorije i lične osvete. Ali milijarde koje su se sada vrtile kroz heroin učinile su ulog još većim. Ko kontroliše mafiju? Ne kontroliše više samo lokalne rekete. Kontroliše pristup međunarodnom poslu koji može proizvesti bogatstvo kako prethodne generacije nisu mogle ni da zamisle. Gaetano Badalamenti izbačen je iz mafijaške komisije i proteran iz Sicilije još 1978. čime su njegovi protivnici otvorili put ka većoj moći. Ali Badalamenti nije prestao da posluje. Napustio je ostrvo i nastavio da koristi međunarodne kontakte, što će kasnije postati ključno za Pizza Connection. Pravi rat počeo je nekoliko godina kasnije. 23. aprila 1981. Stefano Bontade ubijen je u Palermu. Samo nekoliko nedelja kasnije, 11. maja, ubijen je Salvatore Inzerillo. Njihove smrti bile su signal za početak onoga što će Sicilijanci pamtiti kao matanzu, klanicu. Corleonezi i njihovi saveznici sistematski su uništavali protivničke porodice. Ubijani su šefovi, njihovi rođaci, saradnici i ljudi za koje se samo sumnjalo da će jednog dana pokušati osvetu. Stotine ljudi stradale su tokom narednih godina. Mnogi preživeli pobegli su iz Sicilije, posebno članovi i rođaci Inzerillo porodice koji su imali veze u Sjedinjenim državama. I tu se dogodio paradoks. Rat koji je razorio stare palermske klanove nije odmah uništio međunarodnu trgovinu heroinom, jer mreža je već bila veća od jednog grada. Ljudi su se nalazili u Americi, Brazilu, Švajcarskoj, Španiji i drugim zemljama. Veze sa američkom mafijom već su postojale, a potražnja za drogom nije nestala zato što se na ulicama Palerma puca. Gaetano Badalamenti je savršen primer. Iako je izgubio položaj na Siciliji, nastavio je da bude centralna figura međunarodne mreže. Njegovi kontakti dosezali su do Sjedinjenih država,
gdje se razvijao sistem koji će javnost upoznati pod imenom Pizza Connection. Osnovna ideja bila je genijalna, upravo zato što je bila dosadna. Umjesto velikih luksuznih klubova i očiglednih mafijaških sedišta, koristili su se mali porodični biznisi, posebno pizzerije, restorani i pekare. Širom američkih gradova, ljudi koji su došli sa Sicilije otvarali su lokale koji su spolja izgledali kao klasična priča o imigrantskom uspehu. Vlasnik radi po ceo dan. Porodica mu pomaže. Mnogo mušterija plaća gotovinom. Postoji dostava, skladištenje robe, vozila i stalni kontakt sa dobavljačima. Savršeno mesto da se veliki broj financijskih transakcija izgubi u normalnom prometu. Ali pogrešno je zamišljati da su mafijaši jednostavno stavljali heroin u kutiju od pice i predavali ga kupcima uz večeru. Pizzerije su bile deo mnogo šire infrastrukture. Korišćene kao poslovno pokriće, mesta za sastanke, distribucijske tačke i način da ljudi iz iste mreže imaju legalno objašnjenje za kretanje novca i robe. U New Yorku posebno važnu ulogu imao je Salvatore Totò Catalano, vlasnik pekare u Queensu i važna figura sicilijanske frakcije Bonanno porodice. Oko njega nalazila se grupa sicilijanskih imigranata koje su američki mafijaši često nazivali Zips. Povezani ljudima poput Badalamentija i drugim članovima sicilijanske mreže, Pizza Connection protezao se mnogo dalje od New Yorka. FBI je pronašao veze sa pizzerijama i drugim poslovima sve do Illinoisa i Wisconsina, a jedan od Badalamentijevih važnih američkih ljudi bio je njegov nećak Pietro Alfano, povezan sa pizzerijom u malom mestu Oregon u Illinoisu. Upravo ta geografija najbolje pokazuje veličinu sistema. Heroin proizveden ili prerađen na Siciliji mogao je završiti iza potpuno običnog izloga u američkom gradu, za koji većina Sicilijanaca nikada nije ni čula. FBI je kasnije procenio da je od početka 1975. do aprila 1984. kroz kriminalnu šemu povezanu sa Pizza Connectionom u Sjedinjene Države stigao heroin procenjene vrednosti oko $1,6 miliona. To je ogromna suma, čak i danas, a u novcu tog vremena predstavljala je kriminalnu industriju ogromnih razmera. Ali heroin je mogao da putuje. Samo u jednom smeru. Novac je morao nazad. $10 miliona od prodaje pretvarane su u veće novčanice, prenošene i ubacivane u međunarodni financijski sistem. Deo novca prolazi je preko Švajcarske, menjao valute i vraćao se prema Italiji, zbog čega su istražitelji morali da prate ne samo mafijaše, već i bankarske račune, brokere, telefonske pozive i poslovnu dokumentaciju. Upravo je to bio trenutak kada su američke i italijanske istrage počele da se spajaju. FBI, DEA, američka carina, policija u New Yorku, italijanske vlasti i istražitelji poput Falconea počeli su da razmenjuju informacije jer niko više nije mogao samostalno da istraži ceo slučaj. Deo razgovora odvijao se u Americi, deo na Siciliji, novac u Švajcarskoj. Važni ljudi boravili su u Brazilu i Španiji, a pojedini kontakti vodili su prema Turskoj i drugim mestima iz kojih je dolazila sirovina. Kriminal je postao međunarodan i država je morala da odgovori međunarodno. Veliki preokret dogodio se početkom 80-ih, kada je FBI uspeo da poveže veliki broj telefonskih kontakata i sastanaka. Važnu pomoć dale su i informacije prikupljene tokom infiltracije agenta Josefa Pistonea, poznatog kao Donnie Brasco, u Bonanno porodicu. Pistone nije sam razbio Pizza Connection, ali njegov višegodišnji tajni rad pomogao je istražiteljima da bolje razumeju unutrašnje odnose američke mafije i sicilijanske frakcije. Istovremeno je Falcone na Siciliji radio ono po čemu će postati poznat. Pratio novac i povezivao ljude za koje su ranije postojale samo pojedinačne sumnje. Istraga je trajala godinama. Agenti su nadzirali telefonske govornice, pratili putovanja i pokušavali da razumeju razgovore vođene sicilijanskim dijalektom i kodiranim izrazima. Mafijaši nisu govorili sutra šaljamo 100 kg heroina. Razgovarali su u šiframa, koristili obične reči
i pretpostavljali da ljudi sa druge strane već znaju kontekst. Ali što je mreža veća, potrebno je više komunikacije, a više komunikacije znači više tragova. Konačno je Badalamenti napravio potez koji će istražiteljima dati priliku. U aprilu 1984. nalazio se u Madridu. Tamo je iz Amerike došao Pietro Alfano kako bi se sastao sa njim. Španska policija već je znala da ih posmatra. 8. aprila Badalamenti i Alfano uhapšeni su na ulicama Madrida, a samo dan kasnije FBI je pokrenuo koordinisane akcije u Sjedinjenim Državama i priveo skoro 30 mafijaša i saradnika. Zaplenjeni su novac, oružje, dokumentacija i materijali koji su postali deo ogromnog sudskog slučaja. Pizza Connection suđenje počelo je u oktobru 1985. Pred sudom su se našla 22 optužena, svi rođeni na Siciliji. Proces je trajao 16 mjeseci i postao jedan od najdužih kriminalnih porotnih procesa u američkoj istoriji. Do izricanja presude ostalo je 19 optuženih. 18 su proglašena krivim. Badalamenti i Catalano dobili su po 45 godina zatvora. Bio je to težak udarac mreži koja je skoro deceniju koristila Siciliju kao jednu od ključnih tačaka globalnog heroinskog sistema. Ali istovremeno se na samoj Siciliji događao još veći udar. Tommaso Buscetta, veteran mafije, čiji su članovi porodice stradali tokom rata Corleonesija, uhapšen je u Brazilu i izručen Italiji. Odlučio je da razgovara sa Giovannijem Falconeom i po prvi put detaljno objasni unutrašnju strukturu Cosa Nostre. Njegov iskaz nije govorio samo o heroinu. Objasnio je komisiju, pravila, hijerarhiju, odgovornost šefova i način na koji porodice sarađuju. Sve ono što je mafija decenijama tvrdila da ne postoji. Buscettine informacije, zajedno sa prethodnim policijskim i financijskim istragama, pomogle su stvaranju maksi procesa u Palermu. Stotine mafijaša izvedene su pred sud, a država je konačno počela da napada Cosa Nostru kao organizaciju, ne samo kao zbir pojedinačnih kriminalaca. Početkom 80-ih Sicilija je zato istovremeno bila na vrhuncu heroinske moći i na početku najvećeg udara koji je mafija do tada doživjela. Laboratorije su otkrivane, međunarodne mreže razbijane, vodeći trgovci hapšeni. Ljudi iz poraženih porodica bili su mrtvi ili u bekstvu, a policija je učila da prati novac mnogo efikasnije nego ranije. Heroin nije nestao iz sveta, niti je Cosa Nostra preko noći prestala da trguje drogom. Ali era u kojoj je Sicilija mogla da bude gotovo nezaobilazna fabrika i most prema Americi, počela je da se završava. Tržište se menjalo. Nove kriminalne organizacije ulazile su u međunarodnu trgovinu. Kokain iz Južne Amerike postajao je sve važniji. Italijanska ndrangeta će tokom narednih decenija izgraditi sopstvene direktne veze sa latinoameričkim dobavljačima, a globalizacija kontejnerskog saobraćaja promenit će način na koji droga ulazi u Europu i odlazi dalje. Ipak nekoliko godina između kraja 70-ih i sredine 80-ih ostalo je jedinstveno, jer se tada na jednom relativno malom ostrvu ukrstilo sve što je potrebno za stvaranje kriminalne industrije svetskih razmera. Postojala je mafija sa dubokom kontrolom teritorije. Postojale su stare veze sa Amerikom. Postojala je ogromna potražnja za heroinom. French Connection je oslabio i ostavio prazninu. Francuski hemičari mogli su da prenesu tehničko znanje. Morfijumska baza mogla je da se nabavlja preko mediteranskih i azijskih pravaca. Sicilijanske porodice imale su ljude na obe strane Atlantika, a milioni dolara mogli su da se sakriju u građevini, nekretninama i legalnim kompanijama. Sicilija nije postala centar trgovine heroinom zato što je na njenim poljima rastao mak. Postala je centar zato što je kontrolisala ono što je bilo mnogo vrednije. Veze između svih delova lanca. Jedan mafijaš poznavao je dobavljača, drugi francuskog hemičara, treći čoveka u New Yorku, četvrti bankara ili posrednika, peti vlasnika pizzerije.
I kada se svi ti ljudi povežu, nastaje sistem mnogo veći od bilo kog pojedinca. Upravo je taj sistem doneo ogromno bogatstvo ljudima poput Badalamentija, Bontadea i Inzerila. Upravo je taj novac pomogao da mafija uđe još dublje u legalnu ekonomiju i upravo je borba za vlast nad tako bogatom organizacijom učinila mafijaški rat još strašnijim. Ali isti posao koji ih je obogatio, ostavio je tragove koje Falcone, FBI i njihovi saradnici nisu prestali da prate. Heroinska imperija izgradila je Cosa Nostri međunarodnu moć, ali je istovremeno dala istražiteljima međunarodne veze, telefonske razgovore, bankarske transakcije i ljude koje su mogli povezati u jednu veliku kriminalnu organizaciju. Možda je zato najveća ironija cele priče to što je droga koja je sicilijansku mafiju učinila bogatijom nego ikada, pomogla i državi da prvi put vidi koliko je njena struktura zaista velika. Krajem 70-ih, mafijaši su verovali da je njihova kontrola Palerma toliko jaka da mogu da postave laboratoriju gotovo pred očima stanovništva. Nekoliko godina kasnije, njihove fotografije nalazile su se u federalnim sudnicama u Americi. Njihovi bankovni računi analizirani su širom Evrope. Njihovi saveznici govorili su istražiteljima, a ime Giovanni Falcone postajalo je simbol potpuno novog načina borbe protiv mafije. Zato kada danas govorimo o Siciliji kao centru trgovine heroinom, ne govorimo samo o drogi. Govorimo o trenutku kada je lokalna tajna organizacija postala prava multinacionalna kriminalna kompanija. Kompanija bez kancelarija i zvaničnih direktora, ali sa dobavljačima, proizvodnjom, logistikom, distribucijom i pranjem profita na više kontinenata. Morfijumska baza dolazila je sa istoka. Hemičari su je pretvarali u heroin na Siciliji. Mafijaške porodice organizovale su put. Ljudi povezani sa američkom Cosa Nostrom preuzimali su robu. Pizzerije i drugi biznisi pomagali su distribuciji i pokriću, a milioni dolara vraćali su se preko banaka prema Palermo. To je bio pravi Sicilian Connection. Sistem toliko profitabilan da je na nekoliko godina pretvorio Siciliju u jednu od najvažnijih tačaka heroinskog sveta. A onda su isti novac, pohlepa i borba za kontrolu pomogli da ostrvo završi u najkrvavijem mafijaškom ratu svoje moderne istorije. Dok su istražitelji polako zatvarali obruč oko ljudi koji su verovali da su nedodirljivi, heroin iz Sicilije zato nije samo priča o tome kako je droga stigla u Ameriku. To je priča o usponu i početku pada jedne mafijaške generacije. Generacije koja je shvatila da najveći novac više nije u jednoj ulici Palerma, već hiljadama kilometara daleko, i koja je, pokušavajući da osvoji američko tržište, zauvek promenila samu Cosa Nostru.